Salams and welcome. Thank you for joining me in episode number 131 of the Afrikaans reading of the Quran. And we are busy with the Heilige Quran by Imam M.A. Baker. May Allah subhanahu wa ta'ala reward him abundantly and all the publishers of this book. Ameen. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. In die naam van Allah, die barmhartige, die genadige. So we're busy with episode number, and we said we are now starting deel number 38, episode number 131, hoofstuk 6, die groot 4, Surah 6, Surah Al-An'am, afdeling 14 van hoofstuk nummer 6. Die heidene se teenstand. En selfs al sou ons die engele na hulle afstuur en die dooies met hulle laat praat en alle dinge voor hulle by mekaar bring, sou hulle nog nie glo nie, tensy dit Allah behaag. Maar die meeste van hulle is onkundig. En so het ons vir elke profeet 'n vyand gemaak. Die duiwels tussen die mens en die jin, die een met bemoediging, die ander met vergulde woorde van bedrog. En indien u Heer wou, u Heer wou, sou hulle dit nie gedoen het nie. Laat hulle dus met rus met wat hulle versin, sodat die harte van hulle wat nie in die hiernamaals glo nie, hulle daarnaartoe kan neig en dat hulle daarmee tevrede mag wees en dat hulle kan verdien wat hulle toekom. Sal ek dan iemand anders as regter buiten Allah soek, terwyl dat hy is wat die boek 'n volledige verklaring vir julle gestuur het, en hulle aan wie ons die boek gegee het, weet dat dit van u Heer kom. Wees u dan nie ook een van die twyfelaars nie. En die woord van u Heer is met waarheid en regverdigheid voltooi. Niemand kan sy woorde verander nie, en hy is die allerhoorende, die alleswetende. En indien u die meerderheid van hulle wat op die aarde is gehoorsaam, sal hulle u van die weg van Allah laat afdwaal. En hulle volg niks anders as 'n vergissing nie, en hulle lieg net. Waarlik, u Heer weet wie van sy weg afdwaal, en hy weet wie deur die waarheid gelei word. Eet daarom van dit waaroor die naam van Allah uitgespreek is, as julle in sy tekens glo. En watter rede het julle om nie te eet van dit waaroor die naam van Allah uitgespreek is nie, terwyl hy reeds uitgelê het wat hy julle verbied het, met uitsonderinge van dit waartoe julle gedwonge is? En sekerlik, vele mislei ander deel hulle slegte neigings en onkunde. En vir my openlake en geheime sondes. Gewis, hulle wat sondig sal bestraf word met wat hulle verdien het. En eet nie iets waaroor die naam van Allah nie uitgespreek is nie, want dit is sekerlik 'n oortreding.
En die duiwels moedig hulle vriende aan om met julle te argumenteer. En as julle hulle gehoorsaam, sal julle gewis van die heidene wees. That is 31, 132. Please join me in the next episode, which is episode number 132 of the Heilige Quran by Imam M.A. Baker. May Allah subhanahu wa ta'ala reward him abundantly. Please, man, so don't forget, don't delay. Please get your free copy of the Quran, and please remember, whatever copies of the Quran you get and you give it to other people, there's a lot of sawab in that, because then you also benefit from it. Ameen. Please contact the IDM 031 304 6883, IPCI 031 306 0026 or 27, MJC 021 6844 606, or Muhammad's Hardware, where I obtained my copy from John Yunus Musadada from Musa's Insurance Brokers. Muhammad's Hardware giving out free copies of the Quran, and this particular Quran is from Muhammad's Hardware 0123746102. May Allah subhanahu wa ta'ala reward all of them. Please remember to subscribe to this channel. Please follow. Please leave your comments and your likes, and please remember to share. It just takes a press of your button. Remember that the world is in darkness and we need to share knowledge, because knowledge is light. It only takes you a few seconds to press your button for the share button or to subscribe and follow, and may Allah subhanahu wa ta'ala reward you abundantly therein. Ameen. Ya Rabbal Alameen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen.